Elite Studio Production clear tu te in zavain chibai levek ule tuntuma hian tunlai isu lian mai Mizoram deng chua Lok Sabha MP tana ZPM in anthe chua purichata buena kalzel kan clear hole don ani hemi chungchanga hian David Silo fake account le Pima Pui Tuesday Nightmare te channel ari ring lea ta chuanin nimin lam khan ZPM candidate purichata hian criminal complaint an thelu ta khania ti chuani janlama te po kan han puanga tuntuma ero hi chuan ka criminal complaint a khanin Eng Case-te nge David Silo le Tuesday Nightmare te hi case or tiratum tilaya kha kan lepse don ani he complaint a hian IPC section sang alo lang chuak ta chungte chu thiamang tok tokin kan ti dona internet a athen chu kan zir chianga diklo le fel hel deuh lai awmani chuanin comment lama te kan in fin chua don nia ama saberin David Silo chungchanga criminal complaint hi han en masapotila IPC section 419 alo lang tarup maya hay hi enge kan ti chuan 419 IPC section hi lemchang in thup chunga mi bum do thedar tina ani antia ti chuan athlir zauna kan naya IPC section 419 Indian Penal Code hi mi pakhatin ani na lawanga midang abumna chiatna engemo athlente diklo taka lokna emo athlen theina te akok deuh berni in alanga elaya kan soile du chu David Silo hian lemchang chung hian midanga bumreng ti hi kot ma te po an la fin fia tura ngai taila tin engtiangin nge kan ngai mi puiten ti te po kha comment lama soi taila a thome IPC section 419 rem na hi thil ti sual rem na hi David Silo hian lo ti sual ta reng se chu kumthum thleng lung in ta ne mo poisa choi emo apan ni emo in ani thayani anti until ti sual hi anasat le nasat lo zir te point rem na te po hi danglam thaya soi ania ole David Silo chungchang bi ka chuanin a fake account ngor kha thu boi va siam thai po anilawa engtin nge David Silo hi anti zel don an chui chuak don nge ti chu kan clear mek kha anita an chui chuak thai ngem ti te po kan en chho zelanga chui chuak se ti hi tam takan oma chui chuak se ti zinga hianin an huat wang po ni lem lova David Silo hi tunge mo ni le tu chiang nge mo ni le ti re chiang chak hi an tam hle ni in ka sia Facebook ate po kan kewa ka ria chian chak wangin hei chu chui chuak se ka tingot mai ten tia tiang chuan ya then khat chuanin David Silo hi anok saksia chui chuak ngai se ti hi an ve thei bok ome ti chuanin Pima Pui le David Silo te po an nianga an charge bela hianin IPC section 500 hi atel vele ta chu defamation case kan ti kha ania mi za omna ti borban sak ti te mi ti mingchiat na remna ani le ta kha charge pani na ani defamation case chungchanga hianin a remna chuanin kumni thenglung in tan tir poisa choi emo apani emo po ani thei ti ni le he section noya hian intiming chet na hi dan bo chet na anga ngai ania he section a hian remna big pek tur chu thu boy om dan le din muna zirin ain ngat thayani ti alo ni le ta ni janlam khanin defamation case chungchang te kha kan han soinuala chuta chuanin public leader kanti CM te MLA te hetiang MP member of parliament te heta hianin public interest ani wangin defamation case hi awm lutuk theilove ti kha lelama soi awma kha dan lam ria tele hetilai ka channel lo en tu te enge kan ngai dan kha ria ta chakoma dan remi pakhat chuanin public leader kan ti mai mi puite ai o ding tu rang chia hi chuanin defamation case chu a lutuk theilawani ti te alo ani amaro chu dota inpuna lutuka hi chuanin theilo mo ti ngai dan te chu kanai ve deu maro chu ka hriat lo zong tak mai ani kan theu tonga he boina bul internet chu David Silovin aron ziaka tinia chumin nuwa Pima Pui Tuesday Nightmare YouTube channel nei tu khan aron puang vele ta chuta chuan mamko lama sumti chingpen chungchang tele nalan lama grep ching tu tetana poisala ate anin puta khatiang zong zunga khan dot atile tello te po
he thila hianin an chui chhozel tura ngai taila kha kha kan buaina bul ania ka ngai tu na lo om dei chu tuna hianin a ming mai hianin ZPM legal committee teng te hianin an thelut ve mai emun le o ti te chu ril ruwa chuan ka ngai tu deuh hleka amaro chu he case an file te hi clear thazel phot teng kan soile du lok chu hengtei criminal complaint kha ZPM in an theluta chuta chuanin court in lo ngai tuanga hetiang an case file zong hi pomtlak ani em ti te po screening an lo nei le vektura kan ngai dewa ta chuanin pomtlak ka ngai chuanin heng an charge na te hi tikhanin court kha akal chhotura kan ngaya apathumnan case an thelu le chu 5051B ti ania hei hi chu mipui thu chiang lo do ta ti chi ai tum ti ani mipui ne na thu chiang lo the dara ti chi ai tum ti ani le ta ani he case hi ana thei deuh lekin ka ria hemi chungchang he case big 5051B hi film khur angai na chu tunaya youtube ti tam tak kanom to chuta chuanin cheswal ve thei deuh mai ania mania kan thian te po he case awang hianin luchil anlo ni to boka ZPM legal lampang hianin zim tot antum view donem ti kan en leng a section a hianin mipui ti chi ai na mipui thamong takan omlai ti chi ai ti na te thil sol ti tura mipui fuitum na ti temo thu dik loemo thedar chungchang soina ani deuh bermaya cognizable offense ti ania police officer in waran neilovin manna in man thaina ani tin clear zauna hian zia ania then khat chuanin hei hi man thai ani lo ti tok anom boka maro chu heta tak hianin ka confuse deuh leka cognizable offense ani chuanin man phalna tel kher ngai lovin police officer ten an man thai ti ain ziak bok ani section 505 noya thil sual ti ani chuan police te chuan court atanga thupek la ngai lovin man le chui chena te po huamin mala turin thu neina an nei ani ti alo nia amaro chu kan soi song te hi he case din mun le thilkal vel dana zirin adang lam thei ti ani selbok ashremna dan an soya chuanin tharu khleng lung in ta ne mo poisa choyemo apani emo ani thei ti ni le a ti chuanin heng dan mang hianin ron tlang out to David Sailo le pima pui te hi man lo ni ta se bel thei ni em ti lampang kha kan chui chiang le a ta chuanin atlang puin bailable offense angangai ani tiazia kania danama chuan bailable offense chu danin asoyangin a condition le procedure thren khat zom chungin an pu chu bela chua theina anei bela chua thei ani thu boy om dana zirte ko du thanna le ngai tu tur dang te zirin thil kha adanglam le thei bok ani hemi case chungchang hi mi pui ati chi ayem kan ngai tuana David Sailo thu zia tele pima pui thu chua te kha kan lo ngai thladeu vek tonga khanga khan mi pui kha a roi sual viewem he dan noya hianin thiaman changem enge kan ngai dan te po riata cha kom hlea chuti role ro chuanin kotina ala chui tur te ni wangin hei hi chu kan soi thuilu tuk ngam lowanga thu dik lo manga mi pui te zirti remo mi pui ten hena thu the dara kan ngaim tilai kha apoi mo bero me tuntuma hianin puri chi lamani mo lelam site ani mo atu vevema tran katum lem lova amaro chu thukal vela hi han focus ve hi anuam katia chuwang chonin kan ron focus ami puite po in beng war pha ngei kan ringa he case chungchang hi purichian case eng case-te a file hi relo tam tak kan la omsia chuwang chonin theng tokin karon ti ve nei ti kha min riat puidonia PMMP candidate purichian criminal complaint case a file le chuanin 34 IPC hi ani le to chu common intention in thurwala thil thalo ti tumtlang soina ani ti ani le omzia chu lelama ngai thei chuanin tuna Lok Sabha MP kan thlang don ani ta chuanin party pakhat candidate purichia kha bairon kha ang ta maya an bairon chiam tamaya mon le ti hi tuna po mitam takina an ngai dan ani lelam thirna tang chuanin ani lo ve thei tlata kan soile soi nu ram ro pui tak roi tu tur te po anin lepse a corruption chungchanga te isulian taka tikhanin anin khera ta chuanin lelam kha
thil ni thei ve kha ala ni tari ani chuti lai ero chuanin Congress in MP an ron the chua an bei chiam lova independent candidate puria tapo beina turtam takanai vesul nu masen bei lova tin PC ya piritai lo ni le bokta a tiang chu ni a tuma an bei si lova ruling lai ZPM MP candidate kha bei kha an tok sau tamol mol maya bei kan ti don ngai nia thudik an ron puang chuak ti te po kha ngai tu tham takani chutilai chuan a hu hova zim tot he MP ZPM MP hi tinglo se timing chia ila ti na kha lelam chuan an la vongta puri chi ngai pon hei hi inthur wala midang beinan min mangani ti la ya kha atan chan le chu anita ni hei hi enge kan ngai dan ria ta cha comment lama kan comment le sap sapanga amaro chu kan thu lo viau maya I kotin ala rel tura ngai ta la ti chuan anexa David Sailo lam ni de ulekin ka ria hei hi 66D ti anilea an case file hianin chuta chuanin mi lemchang in thup chunga in biak pona man ruwa emo computer kaltlanga midang buma pu na anile maita chu fake account kan ti chia kha ani melta David Sailo hianin fake account na ya te chuan internet mangin social media avai zongte a post thinta in thup chungin midanga bumem mi puite bumem khalaya kha apoi mole tur chu ko ta engtin nge anti don hetiang chui chuak tur hian chu in thupa chu chui chu antum nge nge don ni pon alanga an chui chu ka ngem ti te po kan enzom zel don ani Mizoram po IT lama ma son em maya ta chuan David Sailo hi an chui chuak thengem tlangwal usranga kha pulal duaman tuala that ti chungchang ron ziak ngek tamaya chumi chungchanga chuan ngaidana pelan chui ti ran man chuak maya mase tlangwala usrang ai chuanin security hi athat deu set karinga nge an chui chua thei kan ringem an chui chua lo chuan hetiang criminal complaint jong hian omzia nei don lo ti na khani ta ole David Sailo Facebook a ram intivaya thuziak thin hi athiam kan tiem mi bum atum rengem ti hi zona poimo tak le ko tap thil poimo tak tur chuni ta han thlir wangila heng case file zonga hianin tunge thiam changang ria thiam har khop maitro thutling kotin thutlinga angayangem ti te po hi ngai tu tham tak ani dona alela ma chuanin ZPM legal committee tengte hianin pima pui tengte po case nei tir versim sim te kha antum mai nge an case file hi detail lutuk kan mulem lova ti te chu ngai tu na oma maro chu dan le sei ria kan dilem lova tuna karon ti chua chan jok tak chu eng case tenge an file tak criminal complaint a chuan eng tenge an zia tak ti lai taka kha apoi mo wangin tuntuma hian karon clear zau lokani eng poni sela upima puite lomanta poni se hetilaya hianin case file zonga hianin bel thailo aum lova bel thai deu vek ani ti ukil then khat chuan an soya court in bel dilna a reject thailo ti chuan offense po ki samun case kantia a case ate ta wangin police in andu wang rengotin an man thailo ti te po alo omle boka kota dilma saka ngai wangin FIR te po an thelu ngal mailo na chan ti te po soi alo om vele bokani lena ma chuanin social media adar we maya David Sailo le Tuesday 9 mer pima puite an man don ta chuti khati kantia maro chu man theina hetilai an case file lai hianin man theina aom rengem man polonita se zelan tang kherangem mo bel theini chuanin an tan kher arin om lovani kan soizau mai nga UT pa hianin mitam takchu I kan mangsual na sa tren khat chu savaram tlalai te thang ok te khatiang kha an lo tilang to thina chungte po chu man an lo ni to ti kan ria tin dan selo lutuka thil ti ai hian dana kalni ti porsiat lawa wangin case or nol te an omboka or mek te po an karing hialani chungchuania social media hian kan film kur view angai khop mai ti chuan alela ma chuan a case hi bel thailo lawa la lutuk lem kha ma puitan pon awm me lutuk lawa maro chu case takal to chuanin adai reya hun rei tak thleng kha anin bai chawangem ti te chu ngai tuana oma
Lok Sabha MP in than hi ni som pakua nak tip mai ani deuh to chu wang chuanin a hnai vai to viau maya a poi tak zet then khatan chuan a hun lo hle maya kan tia then khatan chuanin a hun takalom anti ve boxia he boro ki chu a boi thak te zong ani hi engpon isela ramtana kan ti ve thei tok Mizoram awrh India ramading tur Lok Sabha MP in thana hianin vote thak theu turin kan som cheu ani in zawain hun man nuam vekule